koko uyu munsi hari press conference kugira ngo M23 Alliance Fleuve Congo ibwire isi yose ko yageze muri Goma. Twageze muri Goma, ko twafashe Goma, yo ntabwo bisubirwaho, twayifashe, twayigaruyemo amahoro n'umutekano ku bakongomani bose. Uyu munsi abo twavuganaga bagaragazaga ko nk'amazi ataragaruka, umuriro w'amashanyarazi, abantu ntibarasubira ku ishuri. Ibyo bibazo M23 isanganye abaturage bagoma irabukemura ite? Ibyo bibazo twahagurutse ubu ngubu, akazi twakoze niko gakomeye, ariko nako tugiye kugakora kandi tutangiye kugakora neza. Bumvise ko bagenzi bawe ahubwo b'abanyamakuru nibwo bari kuvuga ko umuriro watangiye kugaruka mu duce twinshi tw'umujyi wa Goma. Amazi nayo nuko twashyizeho amatimu yo kwirukanka muri ibyo bintu, yo guhaguruka agakora ibyo bintu byose akabitunganya kugira ngo abaturage basubire mu buzima busanzwe nk'uko byari bisanzwe, ndetse babe no mu bintu bishyashya, ubuzima buhinduke kugira ngo babone ikiza cya FC na M23. Uyu munsi muravuga ko mushaka kugera Kinshasa, igisirikare gikomeye muragifite, ibyo nta muntu ubishidikanyaho, ariko se mu buryo bwa diplomasi na politike kugera Kinshasa bizaborohera n'imiryango iri hanze n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi? Erega buryo ubushake nibwo bwa ngombwa. Dufite ubushake, dufite n'impamvu. Urumva abakongomani nibo, abaturage ba Kongo nibo bari gutabaza. Abagoma muzigiye batabajije baduhamagara, none twahageze. N'ahandi rero nibaduhamagara tuzagerayo, nabo tubarokore, nabo babe mu buzima bwiza, bagire freedom, bagire babohoke, babe abantu bazima, bigarura agaciro, tugarura agaciro k'abakongomani n'igihugu cyacu cya Kongo. Hanyuma n'ikindi kintu umuntu yababaza, hari impunzi umuntu avuga ko wenda ari kimwe mu byo mugomba gukemura zigataha bakaza mu butaka bwabo. Tujya mutubwire, mubwire abo bantu bari mu Rwanda n'ahandi, mubahe icyizere ko noneho ubu ngubu M23 bitazaba nka 2013 ubwo yafataga Goma ikayirekura, ko ahubwo bagomba gutaha bakaza bakabashyigikira. Baravuga ngo nta kabiri ku mugabo. Biriya byarabaye 2012 byarabaye, ariko ubu ngubu ntabwo bishoboka. Twamaze imyaka irenga 10 mu buhungiro, ariko twarimo dutegura icyo tugiye gukora. Ubu rero mwakibonye turimo turagikora, ibyo bintu byose twabitekerejeho. Urumva impunzi zacu mwabonye ko zigaragambije mu nkambi zose, ziri mu Rwanda zarabikoze, ziri mu Uganda zarabikoze, ziri mu bihugu by'amahanga muri za Amerika na za Canada barabikoze. Ubu twese twarahagurutse kugira ngo dutahe muri gakondo yacu. Dr. muvuga icyambere ni kimwe, muvuga yuko mwaje kugarurira kubohora abaturage ba Goma n'abaturage bo muri Congo, Eastern Congo muri rusange, ariko mu by'ukuri twabonye bamwe mu bo mwahanganaga bahunze urugamba bagahungira mu Rwanda, harimo FARDC na Wazalendo. Mu bandi twabonye biripotinze muri MONUSCO, ariko nabwo mukabasha kubasubiza iwabo, ariko mukabanyuza mu Rwanda, harimo abacanshu. Ntabwo twigeze tubona FDL no haba hari abo mwafashe. Ese mwiteguye kubashyikiriza u Rwanda? Ibyo ntabwo ari ubu tugiye kubikora, dusanzwe tubashyikiriza u Rwanda, kuko bo n'abanyarwanda bagomba gutaha iwabo. Babonye ko bari abazungu, yaba ba MONUSCO n'abacanshuro, twaberetse inzira yo kubasubiza iwabo. Ntacyo dupfa nabo. Baje kurwana, iyo umuntu ari ku rugamba ashaka kurangiza, ubwo nta kundi ugomba kumutanga. Ariko iyo tugufashe turakuvura, tukakugarurira ubuzima, tukagufata neza, ubundi tugashaka inzira zikujyana iwanyu. Ubundi twari dusanzwe tubaha CICR niyo batwara ikabasubiza mu Rwanda. Ubu mufite abarwanyi ba FDL bangana iki mwafashwe nk'amatekwa bafatiwe mu rugamba? Biracyari vuba, ibyo muzabimenyeshwa. Ubu turimo turabaza, tumenya buri muntu wese identite ye, igihugu akomokamo. Ni benshi abafashwe, bo ni benshi. Dr. mu mwari muhanganye hano Goma ndetse n'ahandi humvikanagamo SADC, haba hari abasirikare ba SADC nabo bafashwe bagafatirwa ku rugamba bakaba mubafite?
niba bahari ni bangahe? kuhabaho barahari, kuhaba barahari, igihe nikigera muzabimenyeshwa. Yuko urabona iyo mufite amategeko nyine mubanza amategeko mpuzamahanga ntabwo yemera ko mubagaragaza uburyo ubwo aribwo bwose, kandi twe turayubahiriza pe. Urumva, tubanza kuvugana n'ibihugu byabo tukabamenyesha ko dufite abantu babo, ko bari bazima, ko bameze neza, ubundi tukaziga uburyo n'inzira tukabicishamo. Dr. nababaza nti muravuga ko mugiye kugera Kinshasa cyangwa se muzanagerayo, mukavuga ko ari kucyo mushyize imbere ari inzira y'ibiganiro, nubwo wenda leta ya Kinshasa harahita bikozwa. Ubundi ku meza y'ibiganiro nka M23, mu gihe leta ya Kinshasa yakemera ibiganiro murajyana y'iki? Kuko hanze hangara bavuga bati bibaye byiza wenda Kivu zombi zakigenga, M23 ikaziyobora. Aka kanya M23 amahanga ashaka ko ibiganiro bibaho, niki mujyana ku biganiro, ku meza y'ibiganiro? Ku biganiro hari byinshi bihari. Hari nk'ikintu tuvuga kugarura amahoro n'umutekano kwa Kongomani bose nta vangura. Urumva, twese tukaba kimwe nk'uko nguko wabisanze muri Goma. Ibyo ngibyo rero muri Kinshasa, muri leta ya Kinshasa hariya hose leta iri ntabihari. Urumva, tukavuga rero kugira icyo kibazo cy'impunzi twari tumaze kuvugaho, zigataha zigasubira iwabo zigafatanya n'abandi bakongomani kubaka igihugu, kandi zigacungirwa umutekano. Hari ikibazo cyo kuvuga imiyoborere myiza y'igihugu muri rusange. Muzi Kongo ni igihugu gikize mu buryo bwose, urumva, ariko abakongomani turakeneye pe. Abayobozi nibo babirira ibyo bintu byose bigakoreshwa nabi. Urumva, mubona amashuri yo muri Kongo nta mashuri ahari, abantu bigira mu dushuri tw'ibiti. Urumva, ndakubwira ko ibintu byose bya leta, amazu ya leta yose nayo abakoroni basize hashize imyaka 64. N'ikimenyimenyi umwami w'Ububirigi yaje gusura Kongo umwaka ushize, ageze Kinshasa, uzi ko bagiye kumwakira mu nzu yatangiyemo ubwigenge ku gihugu, niyo bamwakiriyemo, nta yindi nzu nziza yari ihari bajya kumwakirira. Rero nta kintu gikorwa. Turashaka noneho kugira ngo ubukungu bw'igihugu bukoreshwe neza, kugira ngo abakongomani nabo biteze imbere, abene igihugu batera imbere, biyubake. Nyuma yo gufata Goma, ni nayo isanzwe ibamo ibiro bya guverineri cyangwa guverinora, uyu munsi ibikorwa byose byakorerwaga mwa guverineri cyangwa kwa guverineri militaire nyuma yuko bashyizeho etat de siège, ubu bigiye kujya bishyirwa mu bikorwa, bitekerezwa na AFC M23 aba ari nayo ibishyira mu bikorwa cyane. Niyo igiye kuyobora izakora iyo mirimo yose. N'ubu aho twari turi twamaze gushyiraho inzego z'ibanze z'ubuyobozi z'ibanze, kuva kuri nyumba kumi, ari aba chef de quartier, urumva, cyangwa aba chef de localité mu giturage, hakaba aho bita ba chef de groupement, urumva, aho aba chef de chefferie, aba administrateur za territoire, abo bagakorerwa noneho na gouverneur. Urumva, ibyo byose izo nzego zose rero zizajyaho. Hajyaho n'izindi z'ubuhuza bikorwa za AFC. Akoze cyane. Dusoza, abanyarwanda bagaragazaga ko kuza Gisenyi, kuza Rubavu, mu baturanyi hari ikibazo. Dusoza murababwira iki abanyarwanda b'abakongomani? Kuza muri Rubavu bumva ko mu gihe ibibazo birana muri DRC nawe bishobora kubagiraho ingaruka baje. Okay, twebwe turavuga tuti umuturanyi ni umuturanyi, muzabana buri gihe cyose. Rero ukwiriye kubana neza mu mahoro. Iyi mipaka ihari nta bazungu bayishyizeho, ntibagashaka buhake bayishyizeho kubera inyungu zabo. Urumva, rero nk'ubuyobozi twakwishimiye ubuyobozi bw'ibihugu byombi ko buganira, bukumvikana, bugateza abaturage babo imbere, bukaba amahoro, bukabaha amahoro, bukaba umutekano, nuko bakabana neza. Murakoze cyane Dr. Asante. Uzima hapa mjini inaendekaje? Uzima iko salama kabisa, inaendelea, bizi inaongezekana kabisa.
Lakini munaona kuwa ni tofauti ya M23 na FARDC. Tofauti gani? Tofauti tunaona kabisa ile kunyanyasiwa sana, atunyanyasi tena na tunachunga watuambie waturuhusu kata tutumika ngisi watumika zamani watu wanaanza ina 18h juste anatuambia turudi kwa nyumba zetu. Mimi tunachunga tuangalie kama watatuambia tutumike gizi inawezekana. Hali ya zamani kama watatuambia tutumike gizi tutumika zamani ndio inaweza kuwa vizuri sana. Lakini uzima unaona duka zote zimefungwa na masoko mtu akitaka chakula hakikoni. Mnaona hiyo uzima itaisha namna gani? Tunachunga tu wenye masoko wakuye kwenye masoko zao sababu usalama iko na security tena, hakuna insecurity, usalama unaendelea kabisa. Tunachunga wakubwa wapane mitindo yao, kama wenye masoko warudie kwenye masokoni zao, wenye kazi zao waendelee kufanya makazi zao gizi na uwezekano. Ni kitu gani mnachoomba hawa askari wa M23 kwa sasa? Tunaomba watufungulie, waseme, watufungulie kwenye maredio, wafike kwenye maredio, watufungulie, waseme, watupatie habari, watuambie kenye mwenye kazi yake aende kwa kazi yake aifanye gizi inawezekana. Njoo watu kangiki wanangoya waseme wakubwa. Mtandao wa radio na telefone tena naangaza ni namna gani? Hatuyayua sasa pale juu kwenye maredio haziafunguliwa na television haziafunguliwa na mitandao haiyakuwa na connexion ya Airtel manini abaya tupatia connexion ujue iki mchini tendelea na namna gani. Mimi na electricity haiko na kura nayo hakuna, njoo kwa maana hatuyayua evolution ya mwingine msitendelea. Lakini mnaamini kwamba vitaendelea vizuri? Tunaamini hapa, tushaanza tuamini kwanza. Usalama iko kabisa, bila usalama njoo inakuwa mbaya. Megizi usalama iko, wengine yote tunaangalia itakuwa vizuri kabisa. Asante sana. Jina lako ni? Jonas. Jonas. Ndio. Tunatoka njala na pita, tunasikia njala. Njoo tunatoka musoko tafuta yenye biko nauzeuza batu pembeni na njoo tuende tukapiki. Kuna duka ziko zimeanza kufunguliwa. Biko nauza biko natiatia pele pembeni, matomate, mamboga, manini, inye lilalaka njoo tunaenda kuemea juu tukapige bababa. Na unasikia huko hakuna hali yoyote, kuna usalama hapa tu. Kuna usalama mebatu kule biko tu na boka tu biko natiatia tu biko na ogopa. Lakini wewe kwa sasa hakuna woga? Ingekuwa na woga kama singitoka huku kotea Serena naenda kusoko huku kotea Birere kurompoe pale. Hakika mama, kwa siku za leo nini nyie population ya Goma mnalomba? Sisi tunalomba tu amani na salama. Ni tofauti gani kati ya M23 na FARDC walishakimbia? Batoto yangu. Ni mtakio nipoze mimi ba question ile baba. Na ukisikia woga tu kuona hao M23 wanatembea hapa wewe na wanawalinda kufanya asema nini? Hautasikia woga tu, uko na usalama mie pekee. Mie niko na usalama juu ya Mungu. Yote ni mapenzi ya Mungu. Unaona? Mungu manake kila kitu haitafika bila Mungu kujua. Unaona kuwa hakuna kuraha na duka zingine zimefungwa. Ni kitu gani mnaomba M23 ili? Si tunaomba kwanza batufungulie kwa makura. Mai hatuna, njala inapita kitu kidogo hivi kidogo tukalenga hivi banasema 3000 francs 2000 francs. Kashu unapita pale ile 8000 francs kutoka uzaka na 2000 francs. Mama, niko na question ya mwisho.